Ljubav prema voću i voćkama Luka Lukić iz Gajeva pretvorio je u posao kojim se bavi skoro 4 decenije. U 3 voćnjaka ima oko 3000 stabala 10 sorti jabuke i oko 700 stabala 15 sorti kruške. U voćnjacima je instaliran sistem navodnjavanja kap po kap, a krošnje zaštićene protivgradnim mrežama. Zahvaljujući takvom vidu zaštite, izbjegnuto je proljetno izmrzavanje voćki, ali i obezbijeđena odgovarajuća zaštita plodova od sunčevog zračenja. Imali smo priliku, recimo, prošle godine da je bio mraz jak, međutim, nije ni tamo gdje nije bio mreže nije stradalo, ali ipak se osjeti. Ispred mreže je smrzla trava, kad uđeš pod mrežu nije. Ili recimo sada kad su sušne godine, jake temperature, kad si ispred mreže recimo maltene suva trava, a kad uđeš pod mrežu nije. Plus toga što kod nas sve zemlje, parcele koje radimo mi, bilo da se radi u arendu ili naše, imaju vodu. Imaju sistemi za zalivanje, tako se to radi. Berba jabuke i kruške odvija se prema periodu zrenja, a sav urod plasira u veletrgovine i markete. Lukić je zadovoljan i prinosom i kvalitetom zrelih plodova. Ove godine očekuje obrati oko 7 tona jabuke i kruške po hektaru. Prinos je onako kako bi se moglo reći kako je regulisano. Rodnost je svega bila veća što treba, išlo se na prerađivanje, nismo išlo hemijski, išlo samo ručno. I prinos je nekako, da kažem, maksimalan. Ne bi to ni uzizao, ni spuštao. Dobar. Po kruške je možda nešto manje po hektru. Nisam, jer to je brato u nekoliko tura, recimo Zlatni Delšas je brat prije 15-20 dana za neke markete koji su tražili taj Zlatni Delšas. A onda sam neki dan prošli prvu fazu i to je na hlađenju, što kao u tuđim bladnjačama, nešto u našoj. Što se tiče kruške, one ranije sorte su nešto prošle, sad su ove zimske sorte, sad se bere Sweet Carol, pa će onda posle naredne sorte koje su uglavnom orijentovane su više na zimske sorte. Jer eto, ako bijak duže će biti povoljnije u odnosu na ljetni period i tako. Voćarstvo zahtijeva znatna ulaganja, a voćar mora da raspolaže znanjem o uzgoju i zaštiti voćki, da bi rod sačuvao i u uslovima naglih promjena vremena, izuzetno niskih ili visokih temperatura ili dugog kišnog perioda. Svaka je godina, kako da kažem, specifična po nekim karakteristikama, međutim, dobro je. Ti moraš preduzmeti mjere sve da ne dođeš u neku situaciju da je to godina bila faktor, tako i faktor je godina što sam ja propao. Nije. Ti su vodeći akteri u tome svemu. Ako je više padavina kao ove godine, znači mora se pratiti više zaštita. Prošla godina je bila ekstra godina i više od toga. Imali smo dobar prinos, ekstra kvalitet i u godini kvalitet. I međutim, inače neki prosjek je bio rodnosti na evropskom tržištu oko 50%. Znači, smanjena je ponuda bila. I ove godine svi oni koji nisu štitili, koji nisu prskali, to će propasti. A ako se bude bralo da malo za čuvanje, to će propast, neće ni znat kad to propada sve. Zahvaljujući povoljnoj klimi, kvalitetnom zemljištu i lako dostupnim izvorištima vode, u šamačkom kraju voćarstvo se brzo razvija, a voćnjaci proširuju. Iako se komercijalnom proizvodnjom bavi tek 10-ak voćara, u proteklih 5 godina su udvostručili površine voćnjaka sa 35 na 70 hektara.